امر بالمعروف مسلمان نہیں لمنکر کوا سم صفا عمل کو کلی لار دا پیغمبر کوا سم صفا عمل کو کلی لار دا پیغمبر کوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آگسان چی مان راوڑے انی دڑکڑی دخل ایمان سرائے سسم شرک آگسان دی لرا بشکیدن دی دا عذاب دالانا اور دیدی پورا ہدایت مندن کی. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور دعا دلیل و زمگان توحید ورکڑو منگا غی ابراہیم علیہ السلام تا دا قوم پا مقابلتی ورتکو منگا درجے دا حاغ شاشو وارو یقیناً رب ستاد حکمتن وعلا علم والدین. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَبَخَلَ مُنگا ابراہیم السلام تے اسحاق و یعقوب دے ٹول تمگا ہدایت کرو دا توحید کو حسران. نوح علیہ السلام تمگا ہدایت توحید کرو دینا مخیم اور اولاد نوح علیہ السلام نہم داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام تو تم ہدایت توحید کو حصر کرو تغسیم بدلور کو خیستکار کو ان کو تان. وزکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاسا کل من الصالحین. تغسی ہدایت کرو منگا زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام تعالی طولو پورنے قانونا و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا و کلن فضلنا للعالمین. تغسی ہدایت ورکرو منگا اسماعیل علیہ السلام والیسع علیہ السلام یونس علیہ السلام و لوط علیہ السلام تا اور دے طولو تا فضیلت ورکرو منگا پٹولو خلقوں ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ودغا سے ہدایت ورکرمگا بازو دا پلارانو دریتا و بازو دا اولاد دری و بازو درون دریتا ورکرمگا دی دا پار دا پیغمبرین و ہدایت کرمگا دری سیدہ ناریتا. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. تا ہدایت اللہ رے ورکی دا ہدایت چشار روغی دا بندگانو خبلونا اور بالفرض کا شرک کرے دغی بندگانو پیغمبرانو خامخواہ برباد بشید دین و معاملنا شریکڑیم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. کسان غوش ورکم غائل کتابنا اقوید دین و پیغمبرین نکا انکارو کی دین دا موجودہ کسان یقیناً توفیق ورکڑے ہوں رائے دا منل راس قوم تا شنو پائے بانے اس قسم کفر کا ان کی. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکرى للعالمین. تو پیغمبران غیش اللہ ہدایت کرو دیتا نزدیب ہدایت پسی تمثل کوان وَإِذْ نُغَرُمْ تَاسُنَا فَنِ بَيَانْ دَ ہدایت بانے حِلْس مزدوریم ندے دا مگر نصیحت دے دپار ٹول خلقوں. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَ أَوْ تُخْفُونَ كَثِيرًا. قدر نہ کرے دے خلقوں اللہ لائق قدر داغ
کلچ دی ویلی دی نلے نازل کر اللہ پیس بندبانے حس وحیم تو وین چاہ نازل کرے حق کتاب شراوڑ واغی در موسیٰ علیہ السلام رنا ہدایت و دپار دائے خلقوم تو گرزو تاسو آغی در سپاری سپاری سکارکو تاسو بازی او پٹولم دیرم وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم او دلشو تاسو پری کتاب کی احکام شنفی جندل مخی تاسو نساسو مشرانو قل اللہ وآتاہ نازل کرو اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون بیا فرید دیل رائش دری بخل باطلو کی مشغولیم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون دا قرآن یو کتاب دے نازل کرے منگ دے برکتون ڈک دے تصدیقوں کے رائے کتابوں چتنا مخیون او تیر پار دے چیر اور کی تپد اسلام اصل لکلو تاور طول چاپیر مخلوق تا او آکسان چی ایمان پاخرت لری ایمان فدی کتاب لری آئی بقل منزن بان امام شگری کریم ومن نظلم ممن افترا للہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیئا ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ اسوک دے ڈیلے ظالم دا شانا چی چوڑی پلنا بانے درو یا وہی جماعتم وحی کڑی شیدہ حال دا وحی نی کڑی شیدہ تحس آغا سوک چی وہی زمرا لے گلے شم پشانت دائے چی اللہ را لے گلے دے ولو ترائز الظالمون فی غمرات الموت والملائکت باسطو ایدیہم اخرجوا انفسکم او کبین تیلی دن کیا وخشداتو الظالمان ایبا پسختو دمر کیم او ملائک بہود ان کی اخب اللہ سندیتا چروبا سید اخب الارواح اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم من آیاتی تستکبرون نن بدنظر کی دیشتا استاد عذاب رسوائے فسبب دائی چداسو جوڑول پا اللہ بنینا حق خبریم فلویتاسو داغ دایتن نمدوی کولان وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تظنون ويقينا رالے تاسم تائی کی آوازیں لکسن چی پیدا کری ہوں تاسو آوالدل اور پری خودت تاسو آغا معلونا نعمتنا چن تاسو لدرکرو رسول شاگان اخبرنا انینو مونگ ساو سراتاو سفارشانم چی تاسو دعوی کولا چی دیری پتاسو کی برخوالا یقینا جدائی را لستاسو دری درمیان اور رکشو استاسونا حوائی چتاسکم دائی گولیم ان اللہ خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون یقینا اللہ تعالی چون کے دتانو داڑو کو دے روباسی جوندے دمرنا اور ایسن کے مرنا جوندینا دا کارون والد اللہ نصرنگی اوڑے دلکی ہے تاسو حقنا خالق الاسباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم چون کے دید سوام جوڑا کرش پاز وقت آرام اور رسوک میں دپار حساب دان دازدہ غزات تشدے زور اور عالم نبار سن وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون خاص اللہ ذات پہ جوکڑی سا سپار سوری تیز پارا چلاروں میں پائے سرا پتیرو دوشا دریابوں کے یقیناً و تفصیل سر بیانوں گا آیتنا قوم دا پارا شپوئے لریم
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. او خاص اللہ ذات دے کہ پیدا کریے تاسو دے او تننا ساز دپارا زید قراری دے او زید امانت دے. یقیناً جدا جدا بیانوں منگا تا دلیلنا قوم دپارا کہ حقیقت بانے کوئی گی. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. او خاص اللہ ذات دے راورولی دا اسمان دا طرف نوبو نورائسری منگا پائے وہ بوٹی دار قسم نورائسری منگا دائے بوٹو نشنشنا رو باسو منگا دائشنو بوٹو ناتانی چوبل بانی سوریوی. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون والرمان مشتبه غير متشابه. او پیدا کری منگا کجورنا تائید کسورنا خنچکونا نزدی نزدی. او پیدا کری ریسلی منگا باغونا دا انگورو اور ریسلی منگا خونا نار. دیو بل بشانتی دی پپانو کے ندی یو بل بشانتی پمیو کے. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. اگرے میو داتا کلچ میو ورکی او پوخوائی دائی میویتا یقیناً پدے کے دیر دلیل نشتا قوم دپارا شیمان لریم. وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون. او گڑی داخل اللہ تعالی پارا شریکان پیریان حاتا چ اللہ پیدا کری پیریان لران اجوڑی دی اللہ در بدروغا زامن و جنا بغیر سر دلیلنا. پاک دے اللہ اوچت دے دائنا شدی اغلر سبیانیم. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء علیم. ناشنا پیدا کون کے آسمان نو دزم کے دے سرنگ کے دیشی داغ دا پارا اولاد خاندانش داغ دا پارا خزام او پیدا کرے ہر شے او غا پارسی بنے علم لریم. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وکیل. صفتن والا اللہ دے ساسورم نشت حقدار دا بندگئے مگر آگئے پیدا کون کے دا حرس دین و بندگی آغد خاص گئے آغدے پارسیز باندی زموار. لا تدرکو الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. نشیرہ گیرو للہ لرا نظرون خلقوں واللہ تعالی را گیرو لشی نظرون لرا آغا بارک سیدنا لیدن کے لئے خبردار دے پارسم. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن نبصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ. یقیناً رسیدنی تاؤستا دلیلنا درنا ساسو درب در طرفنا نشان چدے نپویا سے لکڑان اخبر فیدی لردان اسو شڑن پالشن و پال بپدوانی او زنیم ساز دپارا بچکون گے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْنَا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. تاسے قسم بیانوں آیتنا عاقبت دارے شدا خلق ہوئی داتا دشانا لسلے و دادی دپارا شنگے بیان کوا قوم دپارا شلم لریم. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو وعارض المشرکین. آبداری کو دائیں چوہی کڑی شویدتا تستاد رب طرفنا نشتاف دار دبند گئے مگر آگئے ام خڑواد مشرکاننا. ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. وقال لا غختين شرك بنو اکڑے خلقوں
ونے گرزولے بھنگا پتی بانے ساتن کے اونے تپتی بانے زموار ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم او کنزل مکوئے کسان تاشدی و ترامت سے اللہ نے سوا کنی دی بکنزل کی اللہ تپ دشمن ہے بغیر صد پوئینا كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون تغسر دولی کریم ہر امت تدائی عملون دائی یا خبرت طرف تدری ورگرزی دلین خبر بکی پائے عملون شریکیم واقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیة ليؤمنن بها قل انما الآیات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون وقسمنا كيد مشركان فالله مضبوط قسمنا ذريم بشر راشدي تيوم معجزة شدي غاريم خام خادي بپائے ایمان روڑیم تولتا یقینا اختیار کا معجزات کو خاص اللہ سردیم اور سشے پوئے درگی تاست ایمان والوں دا معجزات چکل راشی داخل کی بی امن منیم ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وڑوڑاڑو منگا دری سونا و دری سرگد حقنا زکچی مان ندراوڑے پدے بنے والدل اپریدو دیلرا پسر کشیدری کے گڑوڑ بویم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون فناديكم ناديك الملائكة وخبروا في دبيت أمري أراجمكم ناديك حشي مقامه دلی داخل ایمان ضروری نظر دوئی مگر وقت اللہ تعالی واری ایمان ضروری لیکن دیر دلی نبی نہ ہویا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وذاسی جوکڑی منگا حیو نبی لرد دشمنان شیطانان دے انسانان مقیدانو وسوکے چی باز دنی بازوتا ددرو خبروں دپارا ددو کی ورکولوں اگر ہوتے تارب دی بدا کارنے کرے نبریت دی لرا سردائے نشنی صدروں جوڑیں وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور دل پارا شکاگو شیرے درو خبر ہوتا زورنا دائے کسان شیمان باخرت نلریم دل پارا چاہیے وہی کی دے خبر لرام اور دل پارا چاہیے کئی ہاں کارونا ناکارا چکئی ہمیشہ افغیر اللہ یبتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین آیت سواد اللہ نا الٹوں تو بل فیصلے دوں گے حال داش خاص اللہ بذات نے نازل کرے تاؤس کتاب تفصیل والا اور کسان کی اور قریب نائی کتاب یقین کی اصلاح قرآن نازل کرے شرع صادر طرفنا بحثران نمکی گتے اوریدن کیا دشکون کنان وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم افضل کلمی درفتا فرشتمالی و بانصاف نشائے سو بدون کے اللہ کریم لرام
خاص اللہ ہر سوری بات سبان علم لئیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ فتعویداریو کے دڑیرو حاوشا چپت مغفری گمراہ بکی تعالی اللہ دلارنا کدی تعویداری نکی مگر دقمان اور نیدی مگر پچک خبر گئی ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین یقینا سارب دے خبو یا پاغشا چاولی دالا دلارنا اللہ خبوئے دے پاغشا کے ہدایت والدین فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ مفرد آئے ناشیاتین اللہ پائے وانے خاص کرم فَيَ تَعْقُدَ اللَّهَ پائے سُمَّنِ ایمان رونگین وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ فَسَوْجَ السَّاسُ چِنَقْرَ دَاغِنَا شِيَاسِينٌ دَلَّا فَائِبًا خاص کرم حال دارے اللہ تفسیر کرے تاس بتائے چھ حرام کری بتا سبانے مطلعانا وقنا چی مجبور شیطا تو داغے خوراک دار ویتنان دیر کستان خام خاکم آکی خلق وقل خواہشاتو بغیر دلیلنا یقیناً سعرب دے خبو یا پاغشا چھ دحدنا تیرے دلقیم وذروا ظاہر الاسم وباطنا ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون اوپریک دے اذکار گناہونا اوپر گناہونا یقیناً آکسان چکئی گناہونا سردے بدلور کلیشی پسودائے گناہون چلیے گئی ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ہم قرآن رسولنا چنین یاسین اللہ پائے باندے یقیناً دلیدہ خوراک خام خاوت ایمانا یقیناً شیطانان انسیو جنین خام خاوت دیوی اقبلو ترسان دان تیرا پارائش ناکر جنگلوں کی بڑی مطلوب دین فتاکو خبروں من لازدی شیاتی ودائی نمدرو یقیناً تاکو خام خام سیدانی لین 93.1 منار FM ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون عاصوب شمرين بندكم غالران اوركم غالران القرآن گردی پائے رنا سردے فخلقو کے وشاندہ چاکی دیشی چراغ حال دائی چاپ تیرو کی انی دے وطن کے تیرونا داسی ڈولی شیری کافران در آغا ملون دائی چکی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون خدا سے یوکڑی منگا پاریو کلی کے غٹان دکلی جرم کن گرائے دید پارا چری جرگی کئی پائے کے دم مخالفت حق خودی حس مگر نشی کولے مگر راضی بادری پا نفس نباندے ہو دی پوئی گنان وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وقال شراشدی تیوایات تیوئی چرے منگا ایمان روڑو تردی شراکرشی منگا توم وشان دائے چور کرشید اللہ رسولانو تام. اللہ کوئے دے پاغذے چور کی اخبر سالت جاتا زردے و برسیا کسان تچ چورمی کرے سپکوالے ذلت بنی اللہ و عذاب سخ پسول دائے چلی چلول کی پا مخالفت حق کے. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا محرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ناسوک چکوالی اللہ تعالی ہدایت ورکی آغتا قرآن عزیز آغسینا اسلام تام آغسوک چل اللہ قواری چکو ماہی آغلرام اگر زید آغسینا تنگا غسکی دنگے گویا کنے ورخیجی بزور بانے برطرف تام تاثیق دی اللہ تعالیٰ پلیتی پائے کسانو بانی چیمان لریم. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. او دا قرآن لا در رفتا پدا سال چنے غلار دان یقیناً جدا جدا بین کریم آیتنا قوم دپارا چنسیت علیم. لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون. دے خلق لرات کور دے سلامت اپنی ضرب دریم اور دا اللہ تعالیٰ ددی خاص دوست ہے فسودائے نیک عملوں سرشریے کریم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقال چلا براجم کی دیٹول لرب رزقامت وہی ڈلی د پیرانو یقیناً ڈیر گمراہ کری تاسو د انسانانو نام نبوئی مردوی داغی د انسانانو نام. اے رب زمگا فیدی حاصل کری بائے زمگا پپال سرد دنیا فیریم اور رسیدنگا غنیٹے د چتام لمقر کڑی وان. اللہ کو فرمائی اور د جانم تاسو د ټولو دو سیدو زیریم ہمیشہ بے پائے کی ما سوا دا شانا چا اللہ غاری دائی رئیسل یقیناً سارب دے حکمت والا پوئے بارسا. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَدَعْسِي يَوْزَيْكُمْ بَعْض ظالمان دبعض نور سرام وَسَوْضَعِ عَمَلٌ سَرَجِرِيَ كَيِّمْ. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وویلی شیئے دلید پیرانو دے انسانانو آئے نور آغنی تاستا پیغام روڑن کی ستاسونا بیانو لی پتاسو آیتو نظمان ایر درکو لتاستا ملاقات دیر وزنان تیبوئی منگا اقرار کو قول تانو بائن جرمنو ادو ککڑو دیل راجون دنیوین اقرار کو کی قول تانو بائن جرمنو کافرون. ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يا رسولان لقل ذي وجندين
چنر سارب حلاکم کے دکلو پسور ظلم دائے خلقوں خدا خیال چرائے سیدن کی نا خبریں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ دا چار پارا جدا جدا ترجیلی دوجد عملون دائنا اندر سارب غافل عملون ناشری ہے گئیم وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ وَذُو الرَّحْمَنِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ سارب حاجت ذات دے خاوند رحمت نمدے تو والی تاسو بطول فناکیم راو علی تاسو نرسو تاسو سوک چلائے والی لگسن کتاب پیدا کرے اولاد و قومنا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین یقیناً حاج کافر وعدت علیشی خام خاوراتی اور تاسو عجزتون باللہ کا قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ تو اے قوم زما عمل نہ کوئے پخبل طریقوں یقیناً زما عمل کم پخبل طریقہ ذرے تاسوں پدو لگیم چچال پارا دے خیستہ انجام دکور رسنیم یقیناً نشی بچ کرے نال عذابنا ظالمان خلق وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ما يحكمون جوڑی دا مشرکان اللہ دپارا تائسنا چلا پیدا کری دا فصلنو دا سارونا برخا مقرر دیوی دایو برخا دا اللہ دا موافق دا گمان دلیم و دا بلا برخا زمن شریکانو دا نا برخا چردی دا شریکانی نا نور رسیگ اللہ تا آپ رخشد اللہ یا غفو رسیل دلی شرکاو تا تبردا وفیصل شریع گئیم وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ عطا سے ڈولی کڑی منگا ڈیرو مشرکان لرام دارنگی تولی کڑی ڈیرو مشرکانو تا وجن دولاد دائیں جدی شرکاؤ تیر پارا چہلا کی دی لرام اور تیر پارا چگڑوڑ کی پدی بانی دین دریم وکا اللہ غفلین دینا کار نشکولیں نقریب دی سردائن چدی صدر جوڑیں اقول قولی هذا استغفر الله لي ولسائر المسلمين